ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hare darsu meɗen on hande inchallahu hiɗen yewtude fi gollayɓe ɓen hare ko phrase ji tawata ma ko konngodi ɗi tawata neɗɗo wonɗo e gollude ɗi tawata emo ara ha ton jingol wowlugol. Naam, hare ɗen wi phrase sur la profession. Wi phrase ɗo sur la profession hara miɗo prépari ɗo konngodi façon jeetati fi ko honno goɗɗo wolirta fi golle makko ɗen. Naam, haray mino ɗo ana muwazzafun. Ara ni en ala masude taw en ara programme fi masu gongo si tawi groupe on fuɗɗike tigi ha ɗo ni haray ko fi tu wotingol on haala kan taw Naam, ana en jangino ana ko honɗum haray ko honɗum woni hisum e moɗon ɗo ko ɗum ɗo muwazzafun ko firi je suis employé komi gollowo. Naam, haray ɗo hiɗo mari ɗo piiji ɗiɗi tawata ko hesungo moɗon o amalu ɗo o fil manzil ɗo ana ɗum ɗo kañum wona hesum. Ana min amalu miɗo gollude fil manzili ka suudu, min komi gollowo ka suudu. Ana amalu fil manzili. Ana min ma'lumatiyun, min komi informaticien jo. Ana ma'lumatiyun hare maso gongo komi wiyata kon toujours programme no so fuɗɗike on sa mi filma e wona tableau ni hara mi yalta mi explica courant ha moƴƴa inchallah. Naam, ana ma'lumatiyun min komi informaticien jo. Naam, ana muwazzafun madaniyun. Muwazzafun ana wona hesum e moɗon, muwazzafun ɗum ɗo kal wona hesum ko waɗi non en jangimo dow ga muwazzafun wiwɗen ko employé wonɗo gollude. Joni non ana min komi gollowo madaniyun no sa wi komi fonctionnaire fonctionnaire d'état. Naam, fonctionnaire. Naam, ɗo ana ɗo wona hesum e moɗon, amalu ɗo kadi wona hesum hayso ko hesum o amalu ɗo ko non jangimo dow ga min komi gollo hino amal ɗo fil manzil ka suudu ko kanko woni ɗo ana min amalu komi gollowo fil qita'i. Qita'i no so inni ka bange yani ka secteur masrifiyun, yani ko kanko ko gollo ka banque. Fil qita'il masrifiyun, masrifi ɗo ko no sa inni bancaire. Sa yowndiri ɗiɗo piiji ɗiɗi wonay hiɗa gollude ka banque mako ka banque wonɗa e gollude. Je travaille dans le secteur bancaire. Naam, ana a'malu fi sina'atil mawadi al-ghidha'iyyati. Je travaille dans l'agroalimentaire. Ana wona hesum e moɗon, a'malu wona hesum e moɗon, miɗo komi wonɗo e gollude fi sina'atil mawadi. Sina'atil mawadi sen hawtindiri ɗum ɗo fo ko agroalimentaire wiyete. Agroalimentaire sina'ati no sa wi ko kam moƴƴinte. Sina'a ko nokku ko tawata no sa wi usine. Sina'ati no sa wi usine. Al mawadi al ghidha'iyya agroalimentaire, min komi gollowo ka agroalimentaire. Ana aatilun anil amali, min komi no sa wi min mi ala gollude. Aatil ko so tawi darike hala ka wonɗo e shomude ni ala golle. Ana aatilu anil amali. Goɗɗo no wawma landade hal anta muwazzafun, est ce que an ka wonɗo e gollude. En jangi muwazzaf ɓawo ga ina mo ɗo hal anta en aro e inchallah gasa darsu meɗen janngo ma faɓɓi janngo en ara e on say wolugo ko honno landorte.
sen jangi ko on ko honno landorte ɗon hande kadi haray mi darna courji ɗin taw waɗen conversation seeɗa seeɗa fiyo jammaji no wotu yeru ko janga ko hara mi landoto ɓe somi landi keɓele ɓe hani famude ko waɗa ɗum hara mi tindiniɓe ko honno landorte mi utilise konko tindina ɗon mi landu har ko conversation direct min yewta mi landomo piiji ko tawata konko ko janga kon o sifanolan hara ko tawata koko jangi kon kan kadi naam wala mo landi kema hal anta muwazzafun hal ko est ce que hara an hiɗa gollude maka gollowo est ce que ka employé jo nin hiɗa gollude ɗawimide la ana atilun anil amali nini mala gollude lan e chômage naam ok ɗo oy ko ɓe kon je cherche un travail dans l'informatique masalan a wimo ɗo koko chômage wonɗa ok ɗo ɗa hollimo wonde abihath anil wasifati aw an wasifati fi majali technologia al malumat min miɗo ɗaɓɓude abihath komin fi'li bahatha ko e verbe bahatha wonɗo e ɗaɓɓutude bahatha ɗaɓɓiti na honno bahatha ko recherche ɗaɓɓiti yani abihath ma abhathu miɗo ɗaɓɓude an wasifati golle fi majali technologia ka secteur maɗum wiyen ka bange technologie al malumat informatique hara heeɓi ɗo view phrase inchallahu fi ngal ɗo ñallal meɗen hara wakkiloɗen ɗiɗo kawa na wakkiloɗen ɗiɗo kadi wawen hara en yejjital ko jangga kon ɗe balɗe ɗo ko waɗi noon somi janni on gasa janggo ma faɓɓi jang ko honno landorte e piijugo seeɗaji no toon en fuɗɗoto wadde conversation haɗa ko direct woɓɓe moɗon no haɗa no sattani ɓe kono wona ko satti conversation on sattata ko waɗi noon ko wotugol ngol no gasa arande lawol ngol en boyi en plantoto hara en wawata wolude ko waɗi noon ko hesum nam mi sikkiraɗa en famodiri ɗum inchallah ɗo ko falliren ɗo wona hosaiya ko hizaiya so gasa ko mami kodisa ɗum ɗo a live ok voilà naam haɗa en dara ɗo waɗɗo inchallah assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh